Breka nitaba ariko umuntu uri kumara. Breka ariko mwitaba ariko serere mana akhebeza. Baby mbabarira ngenda winyica kurambabarije. Ntabyo mbabarira mu gukora se nitegeko. Barambabarira turashwana. Ano? Oui. Komana. Umugore we. Kana rero mwishesha. Mbabara ndagenda amaze chabandeka. Ibyo bitungura ngireka kubirya. Kuki uzi ko umuntu adakunda ibintu kabirya? Sinashaka kurya agatunguru k'agasalade. Kibura bimana. Nyica. Mana yanjye ndakwinginze mbabara ngende. Ntabwo basi nawe njya gukora. Turabamaye abanatiri bari. Sarashiza. Beburi uratuma moko. Mbabara Shyira ariko mbabara ngende. Urabiyobewe. Nje basi nege kuruhanga. Oya rwose. Njemba bari mfashe ibitunguru bidahiye biveho. Turumvikana. Mwika salade sheri. Agaplaka. Bagambabarira. Zijyapa byagabana wese ko nguko bose nigurisha. Ibitunguru birimo biranukira mahoro kandi. Nawe ubwawura nabizi. Ocha musinzongera. Nese nkuko unyica umunsi wo kurya wumva bigende bite. Ngubu sinyiriye. Tunguru se ko tari kubirya ryo kubirya ikibazo. Umugabo ntabwo yatira nk'abakobwa 30 ku munsi nda. Nje ndabona kubaza. Aragusubiza mu vuze. Nese kandi mbajira wowe. Yesu neza ko naragerageza. Nyindi ko zinagusha oya nagumze ko babikoze nagusha gutera nk'abakobwa barenze 10 inda ku munsi. Byashoboka we nyine wabaza mu muvunyi. Oya ndi kubaza wowe. Impamvu njye utari Nese ufite umugongo wo kubikora ndikwaza abakobwa 10 nabwo babibasha. Nyine nago bishoboka. Ariko subiza. Wamenya kisubizo we wagisubiza ubwo nako bavuze ngo abagabo mwebwe nago zibaza ubwo we wahereza umuntu wese ushaka. Niko si byose. Yira ubujya bikubwiye arakurangiriza. Ariko kugitinya gusubiza. Abagabo se na okay. Kugira gutaza kubiryo. Oya abagabo nagiye kigera ukabutatera inda cyangwa. Ntakibaho. Hadi Micky. Agabara mwambe. Nushaka kugerageza utuzemo gakeya. Urabyumva? Uko ibintu byose yajya gusubiza akabanza kukureba. Nese umwanya amaze hano wabonye ari byo cyangwa nabari kubeshya. Nkurikije uko naroye. Bazi umusore. None wowe uri iki? Basanze nyumva ariko. Aga ngiye mubaza unsubize. Navuye yo mitijya kuri afisi saa 12 ndi kwa afisi. Wera ejo nirwe muri shoot ntabwo twahuye. Utangiye pranka zo kurara mu gasozi. Aya ese ne pranka. Oya ndabikubajije nanjye ariko. Utangiye pranka zo kurara mu gasozi. Oya abo nyene nategura gututwa. Wereke uko zikorwa nibyo ntunyegere. Umugore ari mu gasozi na. Utangiye umugabo ari mu gasozi sabiki. Abiki nyine. Umugore gwa yarara mu gasozi. Hariya ni pusi bavuga ngo yare mu gasozi biki. Inturo. Ubwo nicyo shaka kwimura. Usanze winsiga ibyo byayi ndakwiya. So wabimenyeho. Aga nume. So ngabona kunongera. Ako nawe wabimenyeho. Ugiza nayo kwasira. Nuko nibutse ko nyikwashe kikagufata kira giteremoze bamfunga. Iyo baba badafunga na kukikwasa. Nabasabana shimbaraga. Wankubita bakagufunga. Akuzi kusetsa. Asemani wa hewa cyucira nyambura ubusa wowe. Asa mamwe ubusa. Nese urambaza icyo urankora mu biki. Komana umugore. Ese ko ngende inyuma umurinzi wanjye. Yabadigadi ya. Ujya kuramo ibyo bishati. Ngiye kunana bana. Ngiye uyu Micky nza nkuzamukira. Nuko nyene abagabo batatu naje kubitara. Usikuro cyo mubise murangira yarubona. Bagufunga. Jya ukuramo ibyo byayimo birahumura nabi. So wimenye hose. Ese we